no the hanya ini ero heke tu da bakala no bagdeta mala no blessings are poor in spirits bagdeta mala awani mita sugila pala atha potit pan blessings are the poor in spirits for theirs is the king of heaven for there is the king of heaven no bagdeta mala awani mita la no bagdeta mala Kuala ta sa potit pani basu ki walo do pagita muko abomuni potit pani atalo no pagita mala lisosiko bune apakre agidi mano agidi dikane yitikuya koprulo yitile kalawa aklo ko bune awatosle wala koprulo no pagita mala and chinwe ba khota no Hudana ne bakle ko pay to se po le tevada la minute le no bakle ko la muka pa patili sikola fakanya klo wili no awene pagden mala no lemate no lemate suru ye asapu so no tera asapu ni teva pa la minute le pay ne bakle ko to se po pay no Palo ata por pane basu la agidi muko abamuni me por pane atalo no muko abamuni me por tir pane ata no tevada dinima no peiro pekle kwa la le no ta bateba kharo ta pekter male lisosi se tir pa no ta hu ta ke tir pa pekle pa kwa pe se ko no ke pekle kwa la tasitop re yesita sabot sinwini Deva Palo Monetimile, Tasitopter, yes, sit to a sapon winnie, Deva Palo Monetimile. Not Deva pay, no, you are Talune, me, Tatuka Thalolo, Tatuka Thalodo, Tapoya, Loki Bethane, you are Netamama or Tarot Pava. Tatuka Thalodo, Tapoya Lokitamano, our David Adinmano. Tatuka thalodo tapoy lekitane kasaywa tamatro power ba no pero pagle phakalo kalwa klone se pho de lo no tasitopter yes sitter no pagter ma yes sitter asapho the sinwi ne devada de lo mo no tera no the sacrifice of gods are a broken spirit no pagter ma a broken spirit a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. You will not despise it on a bit of tomato power hour, no? You will not despise. I want to make dollar, follow a pot. Follow, no, but my apo yellow started papun, no? Away parted upon a basu, well, oh, but your gentleman, no? No, pero pekle kwala, no? Proverbs 16 verse 7 it deba padile, no? Proverbs 16 verse 7 no? Deba pwala manutimile, no? Pekle kwa pay us. Proverbs 16 no verse 19 come no? Sorry, Proverbs 16 verse 19 it deba padile, no? Better to be no lorries in spirits and among that oppresses than to share plunder with the proud, plunder with the proud. When it petinas tinyala patamopula patala takepu, no pacra sucamo or no pacra petino pala patamopune. When it leak to do a shadow to see who a support to see queenie devada de lo, mano, devada. Pala wa solo atala patasu a clane rini. Ano pata gune udot wa patoto atarkilo ano pa no taguni ko ra pain no taguni udot patoto atanirkilo no pain pa solo pata no puiter mala pa solo pata le pa atasu akla no pa solo pata le pa atasu kla ne basuge me batte o dini etulo no Pero petinya sikolo awene lig to do katu sikolo. Payne bagle kwalo wisa saruja sinuini deba palo muniti mile. Wisa saruja sinu a support siye ne dewa siko lo muniti mile ne bagle kwa pay the sepo no. Yasinui a support no the siye ne
Tewada le taita crucate party le no pay tewada le. For this is what the highs no love to one say no he who lives forever no whose name is holy no I live in a high and holy place, but also with him who is contrite and lowly in spirit, to receive, to revive the spirits of the lowly, revive the Holy Spirit of the lowly. Now I want to begin and to revive the hearts of the contrite. တော့ပသိညာစစ်ကောလို့တမအသာလတာကဝဲနေဖိလပကညောကလောနေတေပါပေါ်လတိုက်တကလို့တေဖာဒီလောနော်တေဝရဒီနော် Hey hi my friends no thank you so much no today I reading about the blessing are you the poor in spirit no when you can read in verse in the Matthew chapter 5 verse 3 no penny no Okay. Now pay no tevra le no we say a shadow this no a shadow yesinui no yesinui no a support see in tevra de la agiri pala a tot ho do uwe tot ho le a uwe suwele ta tu yopu do ami me ta so si de ga si we di no si we le no si we di ye u yesu le ta thot tho le ta so si a lo do ye u si ko le pa tu ka ata lo do pa so lo ata atu di tu ye kama mu no ye kama mu tho pa so lo ata mu tho pa so lo ata pha ata do di tu akama mu tho pa le atu ka ata lo ta pha ata lo akama mu tho pa le aso lo ata đó cái mà một top bỏ lỡ tu cả tàn lo ta thì được phạm mà nó lấy ta nó có ra bậc cờ sức có một trả là ta thì được phải sẽ có là bậc trang một bữa đó nó ở đây này bậc cờ pa tu pa ta lỡ bậc trang một bữa nó bậc cờ pa tu pa ta mà nó phải này bậc lệ qua là Lucas sẽ là khu ở sơ po kisi này chế ba bỏ đi lệ nó Lucas sẽ là khu ở sơ po kisi nó chế ba bỏ lỡ một nét gì lệ phải mà nó Luke chapter 6 verse 20 no I want to begin on verse 20 ne tevda di lo no looking at his disciples he said blessed are you who are poor for your is the kingdom of God no for your is the kingdom of God no I want to begin ma la ta su su wa la pata mu bu sikka la pata mu bu lo no away ni paka tevda di lo no hi no hi hero let ta no ko da ro pakra patu pasa sikka la pata mu bu lo no okay phai ni pakate patet ma no Luka ko mu ni no Luka chapter Baghdad no chapter 6 verse 20 ne pathinya le no when awa kwa ro wada Baghdad ma la no apply abo awa kwa wada apply abo do si wada ta uta ma no te wada din ne ma no phai ro pakle kwa le Luka sado hu asapo kisi ne te wada de lo no do Yesu kwa tho apply abo do si we da pa pho aya pho ta pha I ba su we lo agiri ywa bo mu ne me tu ta lo pa pho aya pho ta pha I ba su we lo no agiri I ywa bo mu ne me pe de ma ne me tu ta lo no pa lo apho aya te pha ne no pe na ywa bo mu si ta ne me ta mu ne what is the mean about the king of God no when it pathinya la king of God you can hear the gospel and the good thing and the healing your heart when it pasukamo dinama no this is my opinion no ko ta ro ni pakra sukamo lo patam bu panahu yaglu tha po do ta tu sa wa no pata le ta ki bu ta ta ke bu ne lo no ko ta ro ni pakle kwa phai de se pho le ta ma sa te pha le 6 to ta ro pwa lo patam bu no
Pain it David Corinthians chapter 1 verse 26 ne David delay no. Corinthians chapter 1 verse 26 no. I want to put 26. Brother no. Think of what you were when you were called. No, not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. No, penny pretend mana. But thing yalla but tamupu. No, pretend mana. What art the summer? Pretend what hour, no, me back there or dinner to lulu ni mano. I went degree to a shadow. Penny paganyoclonic where up pupu cobble. Pasa na kilo pay bekele quaqua the ship hula tama at the pano. Pay no. Cora delay, no, degree to a shadow, no, a shadow to a sapo, Kisihuni, Tevra delay, no. I get a double with the Lurtaco ne thune, no, tutila pacutati, dear tapitania thune, the aba, pa udo a sucamore to aba, but do, no, a shirt threat to aba, no, pa udo a star sutacamone to aba. Pa ura bedu setone ta aba pa ura taku thila tapitanya punisiko ta aba no David dinema no patinyala patamupu pay David no pay ni there not many of you were wise by humans no standards when a patinya sikola no not many were influential pay name not many were of noble birth sitan mid pala pagtara pa padu pa pho pagtara dinema no padu pa pho pay ne padu pa pho ta asiko ba lo ha khun ma no akhuta ro ne pakra patu pata la bata mo pu no we should think about this Jesus talk about the poor in spirit no poor in spirit pagtera mala awane mita la pa apho aya la no ta la apho aya te de pha ne basu hi tera ba mlu khu le ne why we understand about the every word Jesus going okay only just poor people follow Jesus no patinya la ka sakre lewe te pula la ne the pa pho pho ya pho te pha la po sakre ki mo no Leta no kuta ro pala ata pho mera pala abakwa shame da te pha arke pok sakre ki mo no kuta ro ne kro pa patu pata le pacha mo pu sik ko lo awe ni mi ta lo top it ni nyai ni mi ta lo pasiti o wili sik ko lo no blessed are the poor in spirit no for there is the kingdom of heaven no awe ni pagten ma la no pagten ma la ta le a pho ya te pha ne basu yo lo mo no away ni me pwa te pha no mu khu abo mo ni me pwa te pha ne ta lo no hi my friends okay thank you so much today is we talk about I'm reading about the okay are the poor in spirits are the poor in spirits the topic is Matthew chapter 5 verse 3 talk about the blessings are the poor in spirits for there is the kingdom of heaven and including about the verse coming okay verse is you can read it about the Psalm chapter 51 verse 17 okay the Proverbs chapter 16 verse 19 there and the Isaiah 57 verse 15 there and then Luke chapter 6 verse 20 first Corinthians chapter 1 verse 26 okay you want to read back you can read them back in your Bible Holy Bible okay thank you so much for today and then watching and okay hearing about this God bless you and God bless your family okay may God bless you all. Thank you so much, my friends, my brother and sister. Have a great day. Thank you. Bye bye. See you next time.